zapravo glavni moment je bio taj što sam rodila prvo dijete i u tom periodu sam radila na HTV-u kao novinarka u zabavnom programu. I to ljeto 2003. sa djetetom u naručju, onako malenim, gdje mi se život okrenuo s tubokom, što bismo rekli. Shvatila sam da nema povratka više na staro, da nema više odlaska na kasno noćne montaže, na neuredan način života, na snimanja, na izvolite, moraš biti na dispoziciji cijeli dan. U tom trenutku sam baš bila u Poljicima preko ljeta i razmišljala šta je to s čim bi se ja trebala i mogla baviti, da pokrenem neki svoj vlastiti posao. U tom trenutku kad sam pomislila, a možda mi odgovor ispred očiju, ja ga ne vidim, meni pogled padne na nekoliko smokava koje su pale ispod stabla, ispred roditeljske kuće. I onako, bilo mi ih je nekako kao žao, vidi smokve padaju, možda bi nešto od toga trebalo napraviti, idem probati. I doslovce sam pomislila da nije možda to. Evo, ja se sad ježim i sam doživjela toplotni udar, znaš.